पुइलानो तिफ्रा हास्तेनि जत ताकु बुखु रंनो आनि खाकाहाम याफारो तिनि आं मिडियान बिस्कांगो फाइमानिखाय अमो जे बुबाग्रानो एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै सालकिसा सिकांनो आं मिडियानि बिस्कांगो फायै स्राय केरिका बुबाग्राबो बिबनो जरावो बो आरो एडमिनिस्ट्रेटर उंजाहिनै बो साका आबनो उलो बो किसु सिविल सोसाइटी बा बि सोशल मीडिया रगो ताबो बनो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै कक तिसालाय दंगो केबो अंको अबनो तुयै ताबो मुभमेन्ट बो खलायलाय दंगो ताई कैसा और क्वेश्चन एराइज खायका जे तिप्रा मो थाखाय तांगै बुबाग्रानो एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै सभा खलाया हिनाय हेकाय अमरंनो न तुयिनो तिनि आं किसु कक सानाय पुइलानो जों सानाय जे तिप्रा मो थानिंगो आं निजे रंजित देबबर्मा सानाय जे चिनि बुबाग्रा एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उंगलाक एवं बुबाग्रा मनक स्राय के न रिखा जे बो कोनो दिनो आरो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उंया हनै का अककनो सामने परेबो ताम न नाहारै ताम न टार्गेट खलायै बुबाग्रा न ताइसा एडिसिओ उंको खलायनानि बागै माने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै ता मुभमेन्ट खलाय तंखा अमनो बर क्लियर kai sakai चाखामो कारण बुबाग्रा न एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायका माने न बनो एडिसि नि काइसा सेबक रिन्नानि बागै बा बनो काइसा गभर्नमेन्ट नि माने गभर्नर नि अंडर बा स्टेट गभर्नमेन्ट नि अंडर बनो सेबक स्लाबनासे नायमाने कलाय होनै आं मानसुगो ताम हिनबा बुबाग्रा नि जे बरम बा बुबाग्रा जे हिनजागो अम केबो सेगै नायमिया केबो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर रुं मानो केबो चीफ मिनिस्टर रुं मानो केबो गवर्नर रुंगै मानो केबो प्राइम मिनिस्टर रुंगै मानो केबो प्रेसिडेंट रुं मानो किन्तु बुबाग्रा बा किंग बा महाराज अपद केबो नायमाया केबो उंगैबो माया कै आबुनि बागै न बुबाग्रा न तामनि बागै तिनि आसुक अरो एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि मुसुं जाखा अमनो जारा खलायनै रक बर क्लियर खलायनानि नांगौ जुदि बुबाग्रा न चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि हिंगाखाय जों से खालायकामले जों तिफ्रा मथासे मुभमेन्ट खालायकामले जों से डिमान्ड खायकामले किन्तु बुबाग्रा बो क्लियर खायमान परे एवं तिफ्रा मथानिंगै आंनि जेबो साका आबन कायमानि परेबो तांगै तिनि बनो बुबाग्रा न तुयै मनो आसुक बनो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै आसे सिरो खगलायका अमनो निश्चय कुनु ना एकटा कुनु कारण तंगै मानो हिकाखाय आबनि बिसिंग आगिनि सिमिनो काइसा बुबाग्रा तै कन्सपिरेसि सलि तंगो अमंखा बुबाग्रानि इमेज न बुतिखै खिख्लायनानि बुतिखै इंको खलायनानि बनो नष्ट खलायनानि एवं पलिटिकली बनो बुतिखै सुक्रुबुई रिमान अब काइसा कन्सपिरेसि सलिवै तंगो सिना हास्तेव हेकाखाय कसाग्रक स्पेशली सीपीएम रक आगिनि सिमि साइ फैयो कै ताबो बुबाग्रा न बरक बुबाग्रा जेकुनो एक्टिविटीज न बरक नाइमाया हामजागिया ताई कुबुनि रिजनल पार्टी नि अजामारक बुबाग्रा न तयै विभिन्न समय विभिन्न धरने कक साइतंगो हेका बनो ताबो चीफ और एडमिनिस्ट्रेटर खायरिखा हेकाखाय अमनो उंनाय जे बुबाग्रा न चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायमान परे बनो गारि रिखा एस्कॉट रिखा क्वार्टर रिखा हेकाखाय 6 मास बो सामुं टांखा हेकाखाय ताबो त एडिसिन बो अवस्था तंगन जतन छिवो हेकाखाय 6 मास बुबाग्रा कोनो काम सामुं खायमाया हेकाखाय अककनो सानानि चाइतगलायनाय जत पलिटिकल पार्टी नि अजामारक ताई विभिन्न सिविल सोसाइटी नि जारा बुबाग्रा न हामजागिया नाइमेया बर अककनो सानाय जे बुबाग्रा न बो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रिखा एडिसिओ बिको बो दफानि बागै तिप्रा सारंनि बागै सामुं खालायमाया बनबस क्वार्टर रिखा एस्कॉट रिखा जत किसुनो रिखा बिको रिमाया कै जारा जाबुक जारा बनो अमति खाये पलिटिकली कन्सपिरेसि खलायै और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानै नायो कै आबने उकलगो अमन अंगै मानो जे बुबाग्रा न पलिटिकली फान अंथन बा सिविल सोसाइटी बा जेसन फान अंथन जे बनो बिनि इमेज न एकदम कादुलुय सुक्रुबुय सुबायै रिनानि बागै न मंगै तंगै हनै आं खाखलायो आं जतन थाने कयनाय जे बुबाग्रा न एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै केबो मुभमेन्ट खलायतुन आर केबो अबन तुयै सोशल मीडिया रगबो कक साया तंखाखाय न काहामगन हनै आं जतन न कजाव हेकाखाय बुबाग्रा
chini Tripura hasteo Tripura sani yago political power rinani bagai bo wan sugui tongo samung bo tangai tongo joto kok jeng openly bo saimia obong ka bisingni kok abuni bagai no jara tini ba ano onek boro phone khlaika borok singgo sar tangai chin Tripura motha hingka kai bubagran bagai ko khaijaja tam siring tongkha omti rohne bibono question ano khlayo ang borok no bo sanan musungo norok je tabuk je obostha bo tongo sing o COVID-19 no tabuk to sara Tripura 144 dijak o somoy movement khlai maya khlai ka hingka kai raida tai kai sing chepjangnai ebong raida tai kai sing ni against the case phailungnai kai aboni bagai no sing tab movement khaimia bising siring kai sing jototuk pharijak asaktin samung khlai tongo norok ta wanadi Tripura hasteni phan political power obo chini yago rinani bagai bubagara wansugui no tongo ebong samung bo tangai tongo tai kaisa kokungkha o COVID-19 phaimani yagulo baire bo chini borok kubang ma borok kasajak omorong no tumnani bagai se bubagara busuk samung tangkha norong jotono saimano tai Tripura hasteo bibon jaga chin bororo bialok lai tongnai rong no bo Tripura mothani ungoi bubagara ni subai sing sara Tripura je mantui khai sing lokorong no tabu bo subai tongo ebong buskang salobo sing subanai kai aboni bagai no ta wansukdi bubagara siring tongya bo jekhan pon tongthon bubagara samung tangai tongo chini dofani bagai chini koni bagai kai norok mo bo saimano je bo NRC ni bagai tini khoksa rang boni thani thumjawoi tini Supreme Court lakh rang khoros khai tini case khaika tini CAB ba tabka CA ni case no bo tabu bo Supreme Court singno tui bo ara bo choba khlai tongo heka kai ang chanani naimani ka mose je o ADC ni yago jeng phantumlan nangkhang kai oro kotogula jeng samung ma tangnai abongkha je attitude ni je ekotungmani 1993 সন 83 সন অবংখা যে 1971 নি 25 মার্চ নি পরে ফাইনাই বরংন অ বাংলা কনি ত্রিপুরানি স্পেশালি এডিসি আমসাইনি বরন তিখালাই রহরই বরংন অর বুট খালাই কাই जों যে তাবুক যে তংমানি চিনি এডিসি আমসাই যে 10 তংমানি বরক নখরি মা থানাই একদম ম্যাক্সিমাম তো 71 সনি পরে ফাইনাই রংন কাই সুতরাং আং গভর্নমেন্ট নি থানি Especially state government, the governor ni thane, the election commission ni thane ang tini koinai, ebong kobong narangnai, je ADC election ni sikang jahate, o je attitude ni ekot no implement khlai, 71 soni 25 March ni pore, jara phainai Bangladeshi rong na identify khlai, ebong voter list ni bong ni mung no hui rima ni pore no. ADC election khlaina ni ungthon abo 6 maisa nangkhai 6 bosor pon ungthon tobo abor borong ni mungno hoi khlaina ni ungthon hinai ang ahban narugo tai ADC chong mariwo जों Tripura motha tamo khlainai khlaya abone bagai chini bubagara wansugui tongo norok saimanane chini bubagara bo wansukjakno chini dofani yago pawarinani bagai ekai ang paithago tini blaikai khat dukhon nangkha ang tini phungo bo ang kok saka je srangsa tini media ni chini takok Ajit Devbormani sakao miya samung sida tangnai ro pon attack khlaimani ebong bini bokhoro tai khunju blaik dukhomanja bo aguliu phaitongo ang kaithorni thani omono koinai bo dati khai hamai bosathun ar ang o samung jara sitara samung tangkha omono markhena chelengo ebong jesa samungo bo media ni logino ang Ranjit Deborma tongnai ang tini Ajit Deborma no phone khai saka nang samung tangde जोंनि ni logi tongo tamo khalaiman khlaimeya agam dino जोंनो no chubanai hengka kai ang media rongno omono sanai je norok samung tangde kiria khai chini dofani bagai norbo chini dofani no ongso norok media tongmani bagai no Tripura hasteni kuna beser basarni chini dofarongni bial theke suru khlai chini gobang ma jingjalongno norok tisawoi tini phunugui mangkha tini buni buskango phunungmani bagai no chini borok tini socheton nungkha sisa baikha kai ang omon taisa paithago kobongnai je bubagara no ADC ni administrator khlainani bagai kebo movement ta khlaitun kebo tai koktati sachitun orono mothangnani ungthun kai asek sawino ahaino hai Tripura hasteni joto lukurongno takhok bukhok songnongno ani khaka ham tai hamjama yapar ani kok orono mothaka joto nana tum baikha